I no correct. Say me bebo kioso medanachi park no so. Na ensaka kra minya no. Me de chef fridge mu. Okay. Ne duru anwumre no a ne ma workers ni na ba ho. Me sebo. Nti omo ani je hopa. Na iguso ameye na say mpenifo bi omo ni afi kakra samre na me abrante mpenifo bi aba ho sa to mo transe na omo suma bi mo be ka kire so mo hiansa nso me hu dada na nkoda na omo sebo no nsuma so nko sebo no mo sebo mo wie no ana osuma makora nso me frame na me koye no say me fi he na mo me fi asante be kwai saim number 2 so asante ni si an so oku school akra na oku school am so school ma nrachiri na so no metimi achiro mi din ye bibia ma eye pepepe ana o se we form bi ma me se me kan me hwe so no me kan na o se matiase am se ani no say meet me assign as a ho say signature ai na me say me mpacho ka me sign aye den no so what kind what you say there na me say sign also who the intel also sign e nyina de sere na sere nti me sign ye me sign no the can forms me no ho ya o mo asen sign dada na o mo assign na I mean o mo tom print e o mo ko school da okay na che say say me anya akonya bi wo ho SOMPA FM well no adwuma no say ana filling station wo ba ya say wo ko ho training I see nti e ma omo ni je me ho omo koye nti me ho a na omo ma area manager ya watermelon no okay or the letter buy or the bar the same spot wa metia na che say omo as me mra training or tabale aso dio o ma date no na me da na se na me na se didi nkoma enti okoye me jan kwa mokoye na me call me sofo no a me say o share me nkonsi e bi jame no so me ka bisa last 3 weeks okay very good me koye na me kokin ka kire no so Ruadia be quankese at Wama pa. Not just a me the moana other no quasim me call me call program no buy training no okay me call by and be successful. And no ma me call a deposit. Me call a deposit no what tamale just say ni twice ko nkran se me koye order enti enkra ho me wo I so ko fafu aba exactly aba bolga wan ka bia nhim man na nso dae na nkan plans debi enti na area manager no bae no yo de me ko ni nam filling station ho no so sa filling station the whole Ghana 1980 or 79 it has one make you na and the second largest filling station na go for Ghana nti mi de na to so mi no aso yie nti odme ko na wo cheche mo fa na police for Bulgar police wo ba ho say omu hia from tank no back no mo do full agum say mi de nya mai nti o mbe use na me de emra no mo use awie na manager and ma on no mo de gum okay nti be call tema say me ko fafu na ba no me wa na me hu pepesi mu say said boa smuggle fuel said boa afi na wanya oda woko load aba no na da paper me modin edem by hey front page
ɛna hɔ afia ukofa first road abɛyɛ adwuma no do me kura nwie na hwan na mo di fu ani fu tank no men ye na otamale no me se ye call ho no na police for no ba ho se obon si ye bebie nti o ma no tank back from tank no back no famu na se wo di oni mu ho hwe Debi enti nipa no so a oba ore pipa no ba me sinsan no onne commercial manager okay is onyan baby ko ofim ya me fa na currency ena me dim ni kan ban ho am say boss wonu kura say wa hu paper no a wo no wo hwehwe me so nim say me wo tema de say be obenya me no na me ko ho ne chese ni agi no se yenko ne fro paper no paper kro no wo office ye ko ho no de kire no say papa na wo say wo smuggle a drum of fuel no woni na fe no be fa na nwom woni mo no o say there be na report ni fi ho ne ba say omo bu drum no mo de atokwa ho omo de koboko nche se be na mabu a me smuggle akọ ti o Obra Ye Oko my brother ayo kun o enya easy o hwo ekwanya nyame bia ma wo fu ekura wo ya me nya hya se ekura o na chese wonya hwo so wo mo a wo no mo fill form so no no ma tom print na ye za de no me de me hu brother ena ho papa idi mi ko apostle Obra Ye Oko o enya asab kitu akra na asam ka kra ye to so se wo smogin fu we no kra no enya bete hwe satam na mu se ho no na ehuru kiti apostle ye nti o samre no mu na wo behwa nkofo bi ko wa government appointees di ko nipa nson anu 5 6 7 mu ba ko mo nyina ko crash ewu kwa no so do wa besi salai ni ada na ho adaje nim enti ye call paper no office on no ko to manager no say one de one person bia so mun ma branchi e no mo apprenti say was smuggle fuel and where papa no sorry manager no sorry or then in saturn inside no pacho and a task pass ba na for friend task papa no need the fear friend task pa o se me passing bia more retraction 5 times Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday papers front page and sana case na yetwem and this are akusi umu brother neja ya kan wie no still na wo hwe se wo so benya fu abesna ko ya kan wie ye pe na me da na say na me sa ko tema ko ludu ye say already my deposit of 150 okay 150,000 or so yeah am ko jina so aram de ahopopo ludu ni nyina na me tra so da be ko e we could do a woman ko fo be twa hia so mun say ya ba chimi no mun say so ya ho adwuma won kran so what did they can say Matthias here good o mo be jan say ba chimi because miss me fa fu enko enti a chire ya hedru ho no ho ya biti na police for no buy so mo kra no mun say enko fo no ayesa I don't know me ni pa kro ho na ye nanti twitwa wo mo ana na mo kopa adwuma no ana yes ade na se mi kura brother mma kopa adwuma o na metimbe bibi nyame ne so ma so ebe to nti papa no difo no wonye be ko FM o ka kire mi se kwa urade bi e kwa ama me na menye very careful futu adwuma no ma futu bible say mi ensa pe na me dia bo be bere abepim de samre yo bako o say Revelation 12:12 okay me kwa me kan pa na me chiro ne ba ko ye John 8 Mekai John 14:6 okay John 14:6
And Revelation 12:12. okay. And last one, John 8:45 to 44 to 46. Okay. Now, me church really am quite nice. Me can na and me di two me hofo. Na de fa wo pa ane John 14:6 no. O say me ne kwan. No kure ane nkwa. Bi nkwa jana. And do advance so papa no advance so o si wo hu sa wes mi ensa no. Me so bo brother be here. Fatu akoma so fatu mfa bo okutu dwom. Odi fo na so ka kire me no. Na de ma me ni gi en say obobo bra bia say o so onya kwan papa fa so. Na odi no kure. Na odi so onya kwan no a. Na fi wo de no kure na ta akiri. So ti ase. Aha, nzana wonya nkwa no. Enti me di fuel na ba. Nche say krum ho fo ni nyina obi e be hwe de ebe koso ya discharge fuel ni nyina wi afi omo bibia nkoso say police for be chimi ana say ya publish me din e wo Ghana fana nyina jam ye medjuma omo yiwe tankers ni yiwe no mo ko e to try my office first time man koda ma fan koda so ya che omo so e wo pump no okay omo ye adwuma kama na just what could train nim ahunu minimum bibia fuel no ne ton I mean lubricants ni nyina so omo akire me say it ton no because so bia obaya yi oko training for how long 2 weeks 2 weeks per obi a onya adwuma bi na wotumi akokunu mu abasa anya din nyede so bi wa adwuma so obesua enche kra be hu na ne ton ni mu no afedi e mefa nse wo ha no ko amane ni nyina afiri so ne ton ni mu no so ne ton mu no adwuma no ye ko akiri kakra ma afedi mi hu se magina me na so okay said the fu no kan no ma me ye ne ma horo bebre na me kwa brochiri kra me ton instruments ni ade ya me twa cassette me ma ko fu twa cassette ma me am ko printing ni nyina wa abrochiri okay am buy na ne tonu mu no me ho engine oils aba very good for back station where go be bi wa be 100 drums ma ko fa be go because na mo backing from bank okay say bank we fuel you their dealer we seek and content them to munsu hia sa de no okay na boy na papa no a ya che me no a oma no cement no ya ofri mu no ne ba and then me contest for station no okay nti ono nso omu fie na bank a omu support me no SOMPA FM e wo fie ho no e wo fie ho abusa na se okay nti me ho na administration for no from saying side you know regional administration almost someone call for say or metal drum of engine oil uti pa umba na bo price ni chire won it was about 45 so say will be a ton there 52 near the identity o ye be so mintumi nyem mfema mosa free headquarters mintumi ntum sanete na so ubia ha sa ubia ton the entino say o mo akọ isika o bank brand new cash na share 1 2 3 no o ma kan o ma hihye no meso ama asisika na no pepepe 52 was it million or thousand in those days me can't now say almost trap me na me din omo kan mo be nfe miensa na se me fanye sa me se me fanye sa o so na omo afre ba kwara no mo de ahye ne nsem na me issue a friend saying receipt a friend saying
price control price receipt no. Okay. Correct receipt na me issue ye. Me sign ye. Na me demand no no so di share ni bottom. So as ye wan hwe say 52 no ana 45 no. Okay. No di share ni bottom. Now also you 45. 45. Okay. Send a control price. Okay. Enti sad time no. Na ye fidie. One more to. One more tako. Be mo sumu fidie so. Fidie na can okay. Because if you fidie. Nti omo this kind of mama kola na GA. No the a share ye draw no. Miti o no na di. No mo na idea say Kojo Bruce. E friend Kojo Bruce so nya no baby ko. Enti ko funo ekwa na mo so ko fa car abefa drum na ko renew administration. Nti omo ko me hwe omo ko ya na me friend Bruce obaye no obete 52 no e ma car 45 no na mze fagu no digu mo chedo di fry sika no ego nti omo nse sika no omo sika na fra mi sika no so nti omo nyame awie o tia se ana mka che Kojo Bruce Kojo mo fa sika no wo pa mo kotu mo pa nso mo nkoche na mo mfa me aha ba bia omo hwe se be free station ya na mete SOMPA FM me wa no mo de truck se bi aba no ba pagya atum o mo pagya tum wie na che se so much me no say police ni kan o ba ya almost only me say they are some almost say almost one better auto oil about 52,000 and yes sir na me say me almost say I me say dey chest ma to am o say can scan ma o di go ha so I say sika ni nyina go withdraw no so you sure say I'm okay I'm say my receipt was sorry no wa bo beti ya say na me sorry boko what I say na me din ka ma o quotation bible quotation so papa say me fa mo me bra no correct kwan me ne kwan fa kwantre ne so me ne kwan no kure ne enkwa no Jesus na kai what I say nti me de bi bia no na me fa no kure kwan so and my nti sai sika na abro so no u yifri so me yifri so nka me capital no ko nti me hia na mo de aka no free station ho me on fa ko akora nso ko share boss ko page abo no do I come we yemede aha no yemede pa na chese control price no de what we receipt no what 45 good and sika na so what so free so na be ka 45 exactly yeti nkomo no nti sa mbre no 45 nso onyansisa no mo ase 46 na o back draw mo obehu wo ho okay na chese mama nsisa so anya nsisa so ase ha o giye no nam ne diabolic yi no o anything no anya nsisa no fu so ani briska exactly and I'm sorry me so ko gina nchai na police ni betna ase ujuri sika ni nyina gu ho full aba ho nyefu akuta ya to won juri sika ni nyina go no nyina ya cheke o ya no yi o musika no so number 1 number 2 o actual list and no more ticket na police ni so nim hu bi from the onset my brother just so now can say ye o mu etoko so o mu ya fi o mu kunya 46 instead of 52 they can no way so onye says guy de ba won ni mo hwehwe mo I mean didn't know me so ma sorry no into kan ya na me ma receipt okay o say share receipt na no yi receipt no police no share ya say ba ma receipt 45 na dana sum wom SOMPA FM oh yes she na SOMPA what's in the side number 2 no control price what ma 45 control price what's no listening o catch police say listen scared about listening no sir enti mobile tone dress mobile tone friend saying afidie mbisum fidie no o chana sum na police ni jisika no o check ya no so okura wanyo balance me ma balance na o se there bi na me yi balance na the man
and no more. According to Fikrum or Macrum who be. Almost share no so no do you because can I am a cat. No, it's a 10 million, 10,000 or so. 752 now is 40 to 45. It was about 10. Kakra be 8 million. Not just Apostle said boa. Not just papa na futu no de ma wono. Say was say ufa kwantene so now de nokure no. And no now de you I said Jesus na kayo. Okay. Me call Bible mun so ko huni. Na ba ko ka ho kra de no kra na bo mi hu. John 8:45 to 44 to 46 no. Or say mo de moja mo free no ne obonsam. If you say obonsam atro kwa no de omo de atro ne baaye. Ai. Enti na ono ye atro nyina agya. Nti papa no nsem o de ma me na ko tena sikenken mu ansa me ko yesa adwuma we no. Eboa me yie pa.